Ebi bigambirwe obw'abanyishengero omuri Shema District bakwatanise n'ab'ekitongore ekya Uganda Rural Electrification Agency babire nibetorora district ya Shema yona barikureeba ebyaro ebitiine mashanyarazi ahi buri kyaro kitahibwe omu system kugatunga kondo zikazunda obahotegeka otegekera hati tukakayo twagambara minister bamugira ngo haruwe biceka ebimazire emyaka 15 inemwe kondo bitine muki hati kama twala teka amashanyarazi wayabaziraho ninchakara bakuferwa nabwo timwe mpaho so nyoni yasiga ngo ibintu tureke kutwana keke ya government ngati tware mu ngebyita abantu kandi tubirebe hagire cyabaho giro kuvunanizwa nko muntu mukuru o reporting programu y'amashanyarazi eje yabereho myaka yenyuma hariho ibatarashikira imyanya babisiga umuhanda contract mu rumoti yaguheze bwentu endogo mu rumu gwabeguru gwa project stage guhwe ebyaro birikurenga omuri 200 okwetorora Shema District nibyo biratunje amashanyarazi ahabwo kugira ngo bakaba babitambukire mana amashanyarazi gona gaheza kuvugwa Shema yona kandi ekindi nibabone bagira ki nibatubuza ki so nicyo kugira ngo okukwatanisa kwitu nabaye MPs nitwe twena abari omunti omu government tukorera mani abatura basimere government ahabwo kubahereza amashanyarazi ngo ahabwo kuba babire bamazire obwire buringwa barukubonabona akuno mwene twenda ki twena amashanyarazi akwa abantu babona obereza tubabwira kugira ngo batunga ki amashanyarazi kwetaga amashanyarazi nanye kuko banyina amashanyarazi mu bintu byanje bindi gukora mba nimpweza kandi bimperezo muhimbo ogunshimye kuba ninkora mbonaho akuba nimba nimukora nyiciro kandi mbashimiye kuba nimba nimpweza amakuraga gashakwa Michael Atwachiri.